Hai manaze ting chomai zai hai manaze Zeme mang ka ge klum delei ia huing komren mai bai ke zi kai je te set ting kom chana jang kai ka chom kamai chogu Zeme news kar chibr sam Zeme mang ka ine Zeme ko gane hai mana hange rangai zai porle ge deradlei India ram kadai gu bodi pe Prime Minister PM Narendra Modi ne Goa ke je lohim rusna National Games tu Japan opening ceremony je te gai zaklet pata je te gai dilei zakat dilei zai chige Goa ke chuna ke National Games ta te chapam ge mina changkre sone du ki se ta gulei zakat dilei zai chige opening ceremony je klet pi hige India ram gu Prime Minister PM Narendra Modi ne sa je India ram kadai me wanga kadai betting kum chana je himre kum de sai ne Youth Olympic je let rakedu ready zala muile ze acheu ze chepo chang kum chang na ze himre sro kum design du gene India ram kadai gene Olympic ze let ze tarang du India ram kadai me chuna gene du ready ze kada ze la muile ze Prime Minister PM Narendra Modi ne sadle chuna ge India ram kadai ge ze tingra gi beli ze nto ka sang zai hung ka sang ze la mui dele ze ka chu dele zai tingra gi beli ze India ram kadai gu capital Delhi ge ze chuna ge ki ji ge rex na sna ze la mui zai ai ze tingra gi beli ze ta ti be lang kreming e lung ki ge 60% so na du ki zai 60% regum ze beli ze nto di dele ze ka chu dele chib ze ge na ai ze tingra ge lam ge market expert mena sa ze ai ze tingra ge be ze nai kum ting kum chana ze kai ku chum ga ne beli ze sin ke num ke mali zakat de zai moma kate please singule zai ne du ai ze ndui ke gum bigine ai be tingra gi beli ze sunra ge num ge le ze market expert mene sadle Anuiram de India kadai ge peting kete bigna sa ja bambe one nation one election noi gna hata jete yo jai churun mak ja election ting de jane vote to rang du one nation one election noi gna hata jete gule design ana Anuiram de India kadai ge EC election commission me ting kum ket pi so ne du ki je pnoi je kadan to rage nangule je ka chidle plam jane India ram kadai ge je population jamna je ke ka sang jai churun mak ja India ram kadai ge one nation one election noi gna hata jete gule design lak himre EVM ze nangulei ze acheu ze pakna bege lak dai kuchum valid unit jedu nangulei ze acheu ze pakachum bege lak himre kana VVP page jedu nangulei ze ka chudle India ram kede ge ze moma kete ze one nation one election lam gna hata ze teu design ana chib zigna one nation one election lam ge India ram kede ge ta ze teu ze voting te gule design ana EC election commission me ting kum ket sone du tie ze pnoi kadara ge nangurle ze sale chuna ge Israel kadai mana Filistini kadai maka ke harai kan dibe ka harai bigze jimai kunta kan kai madai lungi ge Israel kadai mana Filistini kadai Hamas ke rocket rame miswang ze kapkai bibigne Filistini kadai Hamas ke na poina changchom so na du ki je pernoi kring bze ga gai di dlei zakat chu dlei zai chuna ge Israel kadai mana ya Filistini Hamas kadai maka ke harai kan dibe ka harai bigze Israel kadai mana Filistini chi Hamas me pere ge strike chete gai dele ze ka chudle zai chige strike te gai bigna du mina hang ringe sonu du ki ze Filistini kadai me purnoi kring bze ga gai di dele ze ka chudle zai chuna ge Israel kadai bana Filistini kadai maka ke rei kan dibe ka hare bigze Filistini kadai me ze peting kati bigna zai ting kom na so gna purnoi ze rei te range kadadi ko dele ze sale Anuiram de India kadai ge wangka kadai betting kom chana je nkai ming e kom design ne dui zai teura sagra ge reura ge num ge lei ze UN mena report je teun to ge delei plamza ne chuna ge Anuiram de India kadai ge lung batak rame pi ge da dige wangka kadai betting kom chana je nkai ming e kom design ne India ram kadai ge ze dui ze reura ge num ge delei je sale
जापान कदईगे चुनागे G7 शिखर सम्मेलन बम रबा हंगने इंडिया रम कदईगु ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल जदु जापान कदई तैकुले हिजे का चुदले जाय चिगे जापान कदईगे G7 शिखर सम्मेलन बम जदु G20 शिखर सम्मेलन बम कोकुम जे बम गुले हिजे अचयो जाय G20 के जाने कंट्री काय बम दा जाय G7 के जे कंट्री स्ना रुनले जे का चुदले जाय G7 के जे इंडिया रम कदई मधु गाले जे अचयो काने लेसदु इंडिया रम कदई मधु जे इनवाइट गाय जे कुगाय बिसिगने पीयूष गोयल जे जापान कदईगे G7 शिखर सम्मेलन बम रबा हंगने तैकुले हिजे का चुदले जाय चिगे G7 शिखर सम्मेलन बम गिजे US कदई मिला फ्रांस कदई मिला यूनाइटेड स्टेट किंगडम UK ला जाय पामदाय बिगे कनाडा ला पामिंगे बिगे इटली जा पसरो बिगे जर्मनी ला जाय पासना बिगे जापान कदई ला ले हिजे का चुदले इंडिया रम कदई मा का काने लिस्ट कुगाय जा इनवाइट गाय बिसाई सुजे चिगे तैकु जाय चिगे मिसोंग जे बिजनेस लमगे जाय अर्थव्यवस्था चिंगम रम लमगे चिगे हेकी गुले हिजे साले इंडिया रम कदईगु कैपिटल दिल्ली गजे हदुई तिंकाय का बाबे AQI जे हाई नाजे रिंगे पेरे लामुइले जे अचयो जाय मुंबई गजे हाई कचे हिमरसरो लामुइले जे का चुदले जाय अनुइरम दे इंडिया कदई गजे कुम काइमिंग सो गजे AQI जे हदुई तिंकाय का बाबे गालुसुई बजे 30% रेगुम जे बम कुले जे का चुदले काने लेसदु कुम काइमिंग लुंकी गने ची 30% बम जदु 9% रुने दले जे का चुदले जाय ची 9% AQI गाबलुसुई बे सकप जदु गरी tet kan cham be bam jai pui ki sia be bam jai klo rame imak se gari rame gyuhung be bam rame jigne chi 9% je du kan sak de lei je sale दामाई तिंगनाय मी फुइगे अनुइरम दे इंडिया कदईगे बम कचाम बे बम गे गरी एक्सीडेंट ते बिगने मिना हंकाई कना सोनेदु की जे पुनई क्रीम बजगा गई दिले कर्नाटक गे जाय बेंगलुरु दु बनाय हैदराबाद को नेशनल हाईवे गदु गरी एक्सीडेंट ते बिगने मिना हंक्रे कना मे ना फोइने दु बम जाय किचिंग मे जाय चुरमुक ते अम्पुई मी बनाय ना फोइने की जे मिना हंक्रे कना मे चिगे पुनई क्रीम बजगा गई जाय महाराष्ट्र गदु एक्सीडेंट ते बिगने मिना के की मे पुनई क्रीम बजगा गई दिले यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट को गवर्नमेंट में चुनाने एक्सप्रेस वे जाय नेशनल हाईवे के जे चार्जिंग स्टेशन जे मिसोंगा जे चंगना सोन दुकी जे बम कचाम बम गे लेट गुले जे का चुदले जे आई जे चार्जिंग स्टेशन लेट रबगु मकसद जे मानिंग जाने चुना के ची एक्सप्रेस वे के जे चुना तिंगे इलेक्ट्रिक कार रमे मिसोंगा जे पैती बजेगने चिबरम जे चार्जिंग ते रंगे निंगरे मगरांगे बम कचाम बम गे चंगना सोन दुकी बम गे जे चार्जिंग स्टेशन जे लेट गुले जे ची चार्जिंग स्टेशन अंगे उत्तर प्रदेश स्टेट गु गवर्नमेंट में कदई जदु फ्री गना जाय इंताने पेगुले जे साले जाय माके चितौ गय नेबे हिंदी पनाय इंग्लिश के जे मिसोंग जे पचाई पसो जाय सम के केट गुम जे बमले सुदु कुरा बे पसो जे मिसोंग जे चामदी बिजिगने इ न्यूज पौगय जे सागय डिजाइन इ जे हिंदी ते इंकिलु जे इंग्लिश ते कान चाम बिजिगने निंगनुई जे इंकिंग वांग चांगला पदु मिसोंग जे बम दले चिदा जे आई बलम के कचैन लेसु इ निंगनुई हाइमना सुगे एग्जांपल गुम बे पौगय रदले अनुई इंग्लिश को गना ने फिलिस्तीन कुदा जाय हिंदी में तकाई दाय डिजाइन ने फिलिस्तीनी ने अनुई कु जाय केट के इंग्लिश के ने केरला कु जाय हिंदी के ने केरल कु जाय केट के इंग्लिश के ने ओडिशा रौ जाय कुदु कु जाय केट के ने हिंदी के ने ओडिशा रौदु रौ जाय कुदु कु जाय केट के ने हिंदी के ने बेंगलुरु कुदा जाय इंग्लिश के ने बेंगलुरु कु आई बिजिक ने हिंदी बना इंग्लिश के जे मिसोंगा जे कुरा बेस पगु बमजी दु कैच चांगले जुदु कुरा बे पसौ जे पगु मे को जे उच्चारण जे मिसोंगा जे कचामबे बम बे जेगने निंगने इंकिंग वांग चांगला पदु चांग दले जे कसा चुगे इ इंग्लिश सा गाय बेगे एले तौमा पचुइदु बम दौ दुले कान लेसुदु इ जे हिंदी ते कंकी बे जेगने नांगने इंकिंग वांग चांगला लोगु दले का चे बे जे अलाम गने हाइमना सुगे चितौ गाय जाय सामौ साकान जुबांगने दु हाइमना सुगे क्याम गाय दले नमाय हबाई के जी इंकाय जेते सेटिंग कुम चांगना जंकाय कचम कमाय हचुगु जेमिनियस कर चिबरसाम जेमे मांग का न आइगना लोइगर दले निगनुई हाय मनाने तिंगनाय मि फुइन सांगने वीडियो दोन चाजे पिगाय जा इंकिंगाय बम बि बिसिगना तोन दी दले हाय मनाचु कुलुम दले